Dari kita Pak Rapuan yang namengkan tama Pak Inanta kikua maka buruki masyang allo Kamis malam Jumat malam Sabtu malam Minggu allo Minggu lah tapogok tu mak bolong lami pasadiang ki bayi misato tamane leleng ite balakan kesule ki mak gereja tamane lampi ite taroto tamane lampi duka ite pira-pira telo-telo langi di ngomai te may simbu ngamayang mak bolong piki ito paku ko bangari di may ada kebisay pako tergantung lah ko kita keluarga dari kutole allo Minggu sule mak gereja tapogaukan itu ada mak bolong maleleng balakan lampi tetaroto siapa mak pe masero-sero ya duka tonna todolota ke mak bolongi tongku bitti pa biasa kutiro buda tu manu ko di pasibitte pata aku tandai ku mau ko ditadira kaya ya jadi bayam atau kiparampon ako kita keluarga kebisa ita tontong pa untoyan ni ada todolota tu tontong siapa si lulu ada kasaranyan ta ba tu alum kasaranyan ta jadi lamisa apa bayi to kello Minggu taleleng balakan tamanen tibok kidah takon ako apa na bambani na ko bamor ko mutuka pa abuli damay kello Minggu soro ma gereja yo sunu kita beta bisa matalendo kamo te tunga-tunga dah nah tabe tomatuan ki si adene enandri atau tingota la di balla tuan pa imbeto la di tompon tunga-tunga nah di sampah nama abuang atau keluarga namanya di Sedan dari kita keluarga anak ampona te lalong ambe te talambi patiran sangka na lami koko tu apa sepu mito sesuai hati nurani laden tujuana disanga ma abuang dako kenta ma gereja kolekte sesuai hati nurani. Nah kita di tondok bisa tabantu pada sinota tu lama selat tu taron domi bungka ini mitombon di detoda ki popenggaron to idolo kito diniraray ni mane maabuan na mane ni Sedan awas to kamu berikan tengah ya tak nama tumpara apa kepala
kan itu rumput lulek di kair itu. Boleh beri. Boleh aku dikangkan itu rumput di kair itu. Langsung. Iya. Iya. Dari yang nama ini sama bete tuang lagi sampak doroh, na sampak tomina. Nama katona to dinirara tomina, dito dinirara. Nang katoni mak kolekte, pak tu mak buah tu pak rapuan. Nama katona di sedan dete. Mak paina den mak buah tu kita pak rapuan. Mita langkah masusan. Ya tua madara sudah kami itu sara bisa digarakan tua. Dari ya tua bendera keluarga. Yang makna itu semacam mak buang. Muntaran kemasusan pada itu katu rasa bangga siri dan penangka. Kumua bendan tu bendera keluarga. Saat ini bendera tua. Sama tahu tuh pemahaman atau kita, nah dari itu mak buang kakok, pak tontong saya dipandu. Umpan itu tolong kita sama, umpan itu tomak dorong, parola. Doke kita, ya atau doke sama ya lagi, kita pilihan dah. Tak emoran dalam adalah something sel. Yo ya, doke sama kita pokok bintang. Dan nama dia bikin nilai ke itu barora apa mula pak. Oh, sudah lakote. Iya. Iya nenek nah sia nenek rapat tentang garon tu iya. Kena pak na lakote mak lintas sudah mulai sarapung tu barora na. Mak dia mulai salian ton. Usahakan langsung situ orang kita seorang asal. Oke baik. Dia itu di surat dia kota itu teh. Sana tabi tu lah. Ini tak lu masih kemudian. Dia yang lemah, lagi di sini mo. Tak ada capon. Kita berapa? Kondi nah ada orang. Ya. Pertama ini kau di surat nah. Ya, kondi nah. Oke. Si ayah kan nama melantok.
Ya, kondi. Mana orang lama nanti? Talulan. Apa betul? Tak ada tiban mayung. Tak, sudah kontrol tu. Baru karong kuat sebelum Tara. Yo, aku. Maka kunjung kali lagi. Sarang bela mangisisipok ito po kahit Saya kan, saya kan. Ya toh, saya kan. Tak apa. Woi, ya tompon na nasang patami si Sarat ko ni dong eh. Abang sangin deh. Lakom to tan pa mapatama. Wala man ka mo sa kamay chu. Woi, uang 100. Oh, lain mamamu. Siapkan keuangan 100 nanti. Woi. Oh. Oh, tambah Yus, tambah. Uang berondolan ini. Berapa? Ya, ya. Oke. Sini dulu taruh. Di mana ini dia? Ya, ini dia di Sarapung. Lakonan Sarapung, Sarapung. Banyak lagi daging, ya banyak lagi. Kami maritim ko bisola nasang. Bendam pare-pare ng kate di pasasaran tuyo. Tumekin daw kesi kangkang kabumbungan rara. Mak talimawa, mak tetuk do tidani. Umpati buka orang randa di putu kunang pati ko kakalu dende lingko di lilana. Kumua. Inde tananan na puang matua kosokan na to tumampah. Inde bulo na olangi talak turun di kasuakan na. Dak na rondon ikan bewaramu. Dak na bilak ikan di padilla kamu. Apa tempo panenik ikaknan patodoro kapuanganki. Kebenda ni tinti susina. Ketek dek siliona. Amu disembang inde bulo, muditina inde talak. Kumua kedenni temai disanga manan muane. Kedenni temai lalong sioso lantangana tondok. Palamdi pesukakna, padeke peroyakna di pasembangan bulo.
di tinaran talak-talak. Mangka moko inde tuang-tuang umpo rombe na londong. Mangka moko umpo pani na sella. Mangka duka moko tie te domayanginan madatun nang gelalong. Mutie te lako balakan layu lako to palang kamadao. Nalambi te salau eran nadete te salente pelalan. Ladi sedan koin de tuang-tuang. Ladi posiak ya koin de alang di bandorara. Lana posalipi ko inde panito melumi. Inde alang kamamaranna paretan lukulinna. Kapetindoanna bande malapu. Kemudian nasa upak dako ke dako umba ke umba. Kedenni to minda tolendu ulalan raka diungulalan tolendu bentiongar raka kedenni to kauranan namintingara langan te alang di bandorara bu tulan pak inawanna muku lan karangan pasirwanna kumua mangkamo te tongkonan mangkamo te tarukubulawanna siadenek rapat mangka di pasembangan delanna demo inde tuang-tuang natiro mataluanna demo inde sembangan bulo natapai pentirona dari lako te lako lante kulak ladi tingayo lana ko salipi iko inde alam lana ko siak ko inde panito menumi apa susi muadak nanine dolo ladi palangan ko te alaka di bandorara kikua lagi toning orarana bai mak buluada lagi tanda kolombakna bonde mak songgo bisara. Ya, manto kita Pak Rapuan anak ram anak ampu susi tu kipong ada dina dolo lagi posiak ya kedote ang tabe ni mak buang ya to sepu jo ni Pak buang ni ya hati nurani pena kamu temu kumua bendan tu benderami kamu keluarga tak naya nasa tahu tu lagi tuang-tuangan ya Kandani itu sebu. Oh, nanang kamu ini teh yuk. Gola-gola kasih na batu. Ini kaya mai. Ini kosong tepuk inde. Iya. Ini masih betul na pola. Itu orang kaya lah. Itu orang simbasi. Kita tahu maksud jadi.
Namanya Pono. Pero sa amin, hindi ka tayo. Paling nalibui sirin do ako lagolas ya ikutan. Oh, nasin basyo. Pangalan bener doen ato Tayo na gulagol ay patama na kani sirin. Ganda sirin kaya. Seribu. sa amin. Sebastian kamu pertama. Iya. Seribu na itama. Iya. Pono ito ano pa? Mabidyo ko yung luta pa oh. Iki pa misa itiyo so ano. Iki pa misa yun. Misa pa. Tapakan tuan tinggi kasih kita panimbangan lang. Misa pa ya so. Itiyo yo na luwe itiyo. Tayo pa tu. Sorry. Dito bubuksan na yung koko eh. Ay, paresa ya. Kaya ako isip. Yo, keluar ka. Hindi mo kami maabong. Yo, tak markatukin mo ka. Yung may makalis yung mapara. Nanti yang kaulangan. Yulan ni pula ya. Geser ke palu-palu. Sebelum nak pakai mak paku dah. Palu-palu. Paling kurang ada 2. Paku demo. Ngalam kadang. Spill dulu Yus, bisa nggak Yus Pak? Lagi natuan ka sa mga kumrik. Eran. Yan yung kano sa kita pagkupestaman itu palante panaran dolo. Yang betul panaran kasi ramen yang story Eran lagi. Palayaran natin. Gusto ko dyan na name Oi. Tanggalit po.
Paku 5. Oo. Nampak laro garis kita nampak apa dia nama. Tara ka nang bailan no las alian ni ke tu tua sama Satu ada pagkunisap at yan. Ano na nante, ano na nante. Sakyan nila sa yan. Iya. Dili ke. O kamu na. Tapi kala di kupin na niya ito setting ko. tapi mabel lang mingi maorle ke yaman na kolo bagayari ke to yan na di pakende ke yo salian ke masage na mingi miguliling nani pako kamu bang maditela Nang pala na kwat ano na, tira pa ng papa. Sembang to na. Sembang na yun. Ini wala ka diri mo rete pa ko. Wala ini ka. Pero lor ko kini. Ya paling mo. Ano yun? Lama na rin kilo eh. Oh, kaya ron. Papa. Iya man. Pero pato no. Naiti mo na. Denyo pato. Kaya denyo correct ke. Denyo misa. Aga di ora te kung era ngayon. Kini pero pa. Pagpan. Ini pungin. Ada bisa jadi bang tak? Mbak. Itu pak bisa jadi dulu. Lain itu pak lo salah. Lain mo. Kau pakai restoran orang dok na. Ini ko, amin tiko. Labon. Store itu magasa kung walang tahan. Pwede mari kilo magasan. Pintu bang ang tulad ng jama barorang. Siguro mo to, bisa madaluan. Maruan niya siya pala. Siapa madaluan, siapa la menteka, siapa la... Iwalay mo sila ng kanto ko le. Siapa la naga, sige la lukanto. Oh, sorong ireke kau apa na? Sorong ni, matap ireke. Dari ini mati. Lain itu kalau sih mampu. Tay! Yan na lang, yung ganitin de barorang la mabagidwakan. Rono ko niya tayo nagtanong ko. Oh, lantario itu udah dulu. Hindi ate, jo. Lelen, pero gusto ka nang kati. Ate bale bale yo rang. Oh, mana yang bisa cari itu? Rang, ate bale bale yo. Hindi bale bale si. Kamalan ni. Oh, ya, oh, apa itu? Oy, ang rata ni ko kayo, at karan kayo. No,
Pwede to kita. Aduh kan si komandan na lura, umbar kay duty. Jadi sakit sih ada dulu tuh, jangan ini sana tuh tari pak lo. Apa? Tando bigay no to sa kanarnya. Ole man. Lagi tuh tari tuh tanpa masalah lagi. Ringan. Siapa apa doy, tapo. Ringan-ringan ha kini. Ringan-ringan sa kono ko. Tapi no, dito tempat lo. Dari tari rek kini terus. Yo, bisa pun tada. Kini kerek. Ako may rek. Kini kala. Na tari yan rek. Hoy. Tara. Sige ko pagod. Hindi ko matang kote sa tumurok-tumoran ni. Apa? Sa tumurok-tumoran talong kote. Sumama ko hindi na. Saya pala to sa inyo ko. Wala pa. Alay kita din lang mo. Alay to sa kirin mo. Hindi na, ito na ito sa kapo. Iya, sirkinya lu. Kate ito man. Den si Den. Den misin. Rosik bola. Lepa. Di pa Den.
Yo, agak apa lagi tinggi-tinggi. Sama ayah na palastiki marati apa sana. Di kondok. Pematarik-tarik memang nimpa-nimpa. Tarik ni mati. Weh, tarik mati.
Aku sayu to. Kau dapat sayu. Tempat bilang. Rugi dah, rugi kan kami temasnya. Berdiri, boleh. Woi. Tare na may tanong na, tare ito bulona. Apa ya? Bulona tare. Ya dito leman. Oh, sa dito Apa kita yun makan yun? Kapuri. Sayus. Sayus. Kau boleh tahu. Kesana. Kau boleh pilih. Ini harga. Oke. Yo, ya to si sepu ke di kwa ada tololo tatongan. Di sana ya pemanukan tomaran di dalle na to. Oh. Ya tolong narai saja di kalai sana pati tomaran di kita yang talu lembangan yang dia na talu lembangan na to. Nabi tandai soranasan.
Dari da alta pasitinti batang kaleta. Oh, sena nito panaralan nina nenek na putri, dento tapaniraran nina. Oh, yo, perlu itu mulai, yo, dari yo, yo. May pasalian na raka. Ata, ini dia mata tinan na. Orang ini yang tirante mo may patirante binibalik pa siya natin.
Ya, oke guys, selesai sudah acara hari ini ya. Kita akhiri dulu live kita hari ini ya. Besok kita berjumpa lagi di sini di tempat yang sama untuk hari pemakaman. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sudah komen, like, and share. Terima kasih semua. Sampai jumpa besok di sini. Oke, terima kasih.